Sometimes empilweni awubanjezelwa ukuthi unamabhade noma impilo yakho ayihlangani noma awunayo inhlanhla yokuthi uphumelele. Sometimes ubanjezelwa yilabantu ophila nabo. Labantu labo ophila nabo abakufiseli ukuhle. Ingakho ngithi ke bakhona abantu abanye mobatshela ngeinhlelo zakho izinhle zempilo yakho. Bakubamba ngenhliziyo, abanye bakufisela ukuba ukuthi ungaphumeleli. Kodwa babona ngathi bajabule ebusweni babo, bakufisela okuhle ngokukhuluma, kodwa ngaphakathi enhlizweni zabo abakufiseli okuhle. Kodwa into engikhulumayo khona manje ngithi okoqhele kulabantu abanjalo, okukhethe abantu ongaphilisana nabo, ubone ukuthi izinto zakho zizohamba kahle. Awubanjezelwa impilo, ubanjezelela abantu ophila nabo. Sometimes uhlangana nabantu ozitshela ukuthi abantu aba-right for wena, abantu abasupporta izinhlelo zakho zempilo zamaphupho wakho, kanti abantu abangakufiseli okuhle okuza ngakuwe. Njalo okuhle makuvela ngakuwe bayakudibisa. Akuzama ukukhetha ukushintsha abantu ophilisana nabo, uhambe nabantu abaphila emathembeni akho, emaphupheni wakho. Ngiyabonga. God bless you.